ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯂꯥꯞꯁꯦꯁ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯂꯥꯞꯁꯦꯁ ꯂꯩꯕꯒꯤꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯏ꯫ ꯁꯤꯗꯒꯅ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯥꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯩꯔꯥ ꯁꯪꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯁꯪꯉꯒ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯇꯨꯝꯃꯛꯄꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 5ꯗꯒꯤꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯇꯨꯝꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ꯫ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯇꯥꯂꯦꯠ ꯇꯧꯗꯦ꯫ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯅꯗꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯂꯩꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯄꯥꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯧꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯎꯁꯤꯠ ꯊꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯔꯦꯝ ꯀꯊꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯏ꯫ ꯑꯗꯨ ꯈꯥꯡꯉꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯅꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯈꯧꯇꯦꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯚꯔꯁꯔꯤ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯃꯥꯏꯗ ꯑꯣꯄꯟ ꯖꯤꯝ ꯑꯃ ꯁꯪꯒꯥꯕꯤꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯤꯟꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯊꯤꯡ ꯇꯨ ꯗꯨ꯫ ꯂꯝ ꯍꯦꯟꯕ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏ ꯈꯣꯠꯀꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯇꯣꯂꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯣꯏ꯫ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯝ꯫ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯂꯥꯞꯁꯦꯁ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯂꯥꯞꯁꯦꯁ ꯂꯩꯕꯒꯤꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯏ꯫ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ इराडिकेट तौनरबा मुथनबगीदमक मदैदा हनगदबा बीरे नत्रे हनगदबा BJP की सरकार नते ऑलमोस्ट ngasi 5-10 si akoi ingna laabani jingnabagi rumor gi pakhatnabagi tension khara natna kanna honadana Churachandpur da leiriba odo more da leiriba mayam su secure oinanaba ingna laabani jinga tainaba singong tariba praja singa leiramba anxiety mi paibadu Ujikti khara kai kokpa ngamme na hi lawi praja gi mayokta laigadaba MLA amatta minister amata akhoi gi lairiba team sidi yawde तारीख 3 दगी थोकिबा थौदोक नुंगाइदबा थौदोक तुदा तम कोइना शांति लेरो मतुंगदा मरकता अमुक थोनगनेबा थौदोक थोकपदु ngasiदी अमुक मणिपुर मियामगी मपानदगी मणिपुर मियामगी यामना मैच्योर ओइबा पुनिंग फाथबा वाखल खंथबा मदुगी थबक थवों कयाना ngasi शांति यामा हंजलाए हेनरिबा कोइना थबक छि करिनो हसे गवर्नमेंट थेनगदा बंगोरी अदुना यारिगे अखोइ चपचाना ai एनमालु हाइजरे खोंखुम अमा हंदोकना लेपलिबा अखोइनी हाइना थोइबा थौदोगसे अखोइ वाखल तानदबदगी भाप तानदबदगी कनागुम्बा वेस्टेड इंटरेस्ट खरगी इनसिनबा अदुगा मपानगी फोर्सेस कयाना मणिपुर बु डिस्टेबलाइज तौनबा भारत बु डिस्टेबलाइज तौनबा होलकपा अमनेने लौ होखिबा द सोइखिबा नगन लानखिबा हाइदना अदुम नहोना निसिनगा लैबसि सु फते मरम सुंसा सादबा पोट अमदा करिमता सु तौदरिबा कोर्ट की सुन्नद सीएम खक पिरकपा ऑर्डर खक पिरकपा ऑर्डर दुगी पखुम से पीद्रिबा गवर्नमेंट याय नत्रगा यादेना पखुम से पीद्रिङै मरक्तुदा हेता करिगिनो खंगदबा अमदा हेता तौरखिबा मयाम इसोर लै गवर्नमेंट ट्रस्ट थम्बियो अरुना थु ngakpa haidana koi wasakpani aduna ada honorable prime minister na khoida wa ma hairagasu honorable union minister home minister na wa ma hairagasu mayam da loina hek tamba yadaba mayam manga puthoga khanaba yadaba aduguma mayam amasu lei laibak kan bahaibse ekhoi gi amatta ngai ba pandamni sarkar si miyam gi sarkar ni miyam gi miuni ekhoi भारत सरकार ने बिरपा एकोई थाबी रखो एकोई पैरामिलिट्री फोर्सेस सिंह BSF ITBP CRPF मैं आप लोगों ने हम जगह ना देखो तो है सिचुएशन पान ना मतलब हो गई सोशल फंक्शन कॉम्प्लेक्स होइबा स्टेट नि कम्युनिटी पिखरबसिदा कम्युनिटी कुंथ्रा मरी मंगा लैबनिना मसिदा कम्युनिटी अमगा गी मरकता मागी इनखटनरक्पा लेते इशू से भारत सरकार
waging war against the Indian Union. Bharat Sarkar ki mathak da horuk pa lani ane lauphokraba poni. Bharat Sarkar na lauruk pa step, Manipur Sarkar na step lauruk tu da koi support tok se ler kanda. Ai koi ki yekna bune koi ki lambu thugai na ba taurai ba mangan na ba taurai ba se koi kanna na ba koi adum chap chan hona gani. Ai koi na pigi ba commitment what we said. Government na mani. Farju patra jo haira jo haitra jo mayam na khanbi raga sembi raga thambi ri ba sema mani. But Chief Minister man once commitment ama piram bai do madu thabak tawduna to oi. Jati kan da bero leba kan da bero. Adu gi dam kine koi na bhole pais. Manipur miyam gi mateng dagi hantak se after 60 years Manipur miyam gi mateng dagi koi aduguma shanti gi lambi da porpong amba adu loina masida yam sauna guide to biba Bharat ki adugumba Honorable Prime Minister Modi ji aduga Honorable Union Home Minister Amit Shah ji I am tasengna gi Manipur ki mayam gi site gi site gi amadi sarkar gi kalik mayam gi site gi thakachari ngasi tawrai sidi Manipur thugai ge na mapan dagi lakpa influx illegal kangbuga thengnari ba lal se sarkar gani